Mayad nga adlaw probinsya kang Antique para sa aton news break. Pagpanagtag prosthetis sa mga Antikenyo nga PWD ginpangunahan ni Governor Kadjao. Ginpangunahan ni Governor Kadjao ang pagpanagtag kang mga prosthetis sa mga Antikenyo nga may sablag sa lawas kay imaw ang PBF Prosthetis and Brace Center sa idalom kang pagdumarahan ni Mr. Fernando Santos kag ang suporta kang League of Persons with Disabilities Affairs Office and Focal Persons Province of Antique sa pagpamuno ni President Miss Amy M. Dava. 92 kabilog ang mga benepisyaryo nga nagalin pa sa Banwa kang San Jose, Valderrama, Lawaan, Kulasi, Libertad kag Bugasong ang nakabaton kang andang kinahanglan nga mga prosthetic devices. Ang mga prosthetic device nagalabot sa balor nga 35,000 ang kada isara. Wara pa labot ang mga dugang nga gastos parehas kang pamasahe sa pagsukot kadya. Kag para mahagan-hagan ang gastos ka mga benepisyaryo, ang gobyerno probinsyal kang Antique nagtugro man kang 5,000 pesos nga aik sa mga benepisyaryo. Sa nangin pahayag kang gobernadora, naginhambal nga kabay pa nga makabulig gid ang prosthetis sa andang adlaw-adlaw nga obra kag paghulag. Dugang na pa ang opisina kang gobernadora nagapamalikid gid sa mga PWD nga kasimanwa kag bukas ang opisina kang PSWDO kag PDAO para sa andang mga kinahanglanon nga bulig. Governor Kadjao nagkipagistorya sa nag-viral nga pasyente kang ASMGH. Nag-agto sa opisina ni Governor Kadjao para magpangayo kang bulig pinansyal ang sangka 21 anyos nga si Faith Joy Vicente kag ang anang bana nga vlogger nga amo si Kindy Gasman kung sa diin kang tinalikdan nga mga semana nag-viral ang anang ginpost nga video sa Facebook kag naospital ang anang asawa nga si Faith Joy. Sa pahayag ni Governor Kadjao, naginhambal sa mag-asawa nga tandang buligan kag tugruan kang parangabuyan, ginpromisa man kang gobernadora nga ana tanda tugruan kang kwarta para sa pagpatindag kang gamay nga karan-an para sa anda parangabuyan. Dugang pa nga nakabaton man tanda kang AX nga magamit nanda sa pagbayad kang andang mga utang tungod man sa andang malawid nga pagwa silid sa ospital kag sa pagpa-check up liwat. Bisan pa sa mga isyu nga anda na dara kag nakaapekto sa pampubliko nga ospital, wala nagduwa-duwa ang gobernadora nga tanda mabuligan paagi sa pagtugro kang AIX pangkabuhayan. Ako Jassy Manuela Pisa Mulde para sa Antique News Break.